Omukoro gwo kushorora ekanisa egi gubanze no kwiha kwibare kandi omureberezi w'oburebezi bwa Nkore Associate Professor Fred Sheldon Mwesgwa wayebembira omukoro ogwo. Ogurukurugaro hangatatitu y'omwiguru bahanjwe egi. Amina. Omugisha gurukurugaro hango mwana niwe businge bwitu gubahanjwe egi. Amina. Omugisha gurukurugaro hango moyo kwera niwe muhumuza bwitu gubahanjwe egi. Amina. Nawanyuma Bishop agumizemo no kushorora emyanya erukorwamo emirimo mikuru y'ekanisa erimu ibatirizo ekituti nkomu kigo kanisa kuguri. Omubijwe omoyo kwera wenge wabo no kutaba umutima kwabo bihindura imitima y'abasisi kandi bahamwe n'icyo abana babona aba Yesu Kristo kama wetu. Amina. Akabahugarukana akabahukundana akabahukira indwara nkamara kabo no shambari nasigara nabiha ebikucekereza amagara g'abantu ekanisa y'ekintu cyeyomekiwe ekazagati yani musimira hanga kandi mushabe w'ekigendere w'ekyo kishikira ngo abantu barahanga ababohiwe abantu barahanga abaryombafu abantu barahanga buyahanje abaryokuro mukubona abo babohirwe ebibi byabo ebibi bita kubi ngukubarangure kigambo cyarahanga barwo mucome icyo kuboho. Abarukwe bembere kanisa egi hona borekero kushemererwa ahabwe kanisa yabo kuhamibwa mu butongore. Kanisa ko kushororwa bakita abagore kanisa ko kushororwa yokorwa hemirimo mingi yakurita korwa aha kanisa tashororwa wenda kusima umureberezi wa Nkore Reverend Associate Professor Sheldon Mwesgwa abubatiza kushora kanisa yiteji. Omugandi Father Wilson Karugaba atundisibwa parish y'abahanga omu district ya Bweju kandi ati Bishop Ramba tibina mucha nwayebembira omukoro ogwo. Father Wilson naza kuhereza obutumwa bwe omu diocese ya Subu omu Malaysia. Wa Father Wilson kakushukuriye mbere bantu mu kwase terero kumama mu ngabo webare okurebera Wilson kwiha ishena riko magara geseji no tugabugana omuzo tukona Father Kibasika mambara Kibasika otunjira obufathe n'omuzire we basimire mukama abo kubahwera omu rugendo rubahirize. Asordoti tumuri mugoro bi tikintu shorabi konka wono banjirwa hanga na manga mutumo kwera na kuyamba kwisiasho kwa no yenda nyowe abo kwe binarabira ni byinji ndikubanza no kuzo musaserdoti akuja mukatri yabo zo babiri bakabanza bajya ngo hare butazayo uruganda waza kurishwa konka naguma mpamere nimba soborora ngampi ingoti imbantuza ingoti nyobwantuza nzo mukigombe ntera kasente nabandi nako nkiyayo ngarika nkamukurasa injira kucabarana batahi banje nesahi jinabwe n'abantu bageretasiya yenshakare twanturonda sente zekerezia twanturonda sente zekanisa tubase kuba nzo muntu nsanga ina kasente aha bwo kuba nakora. Aha wa TV Western Susan Charsima na Juliet Charsima.